الباب الرابع دمبغال نيا بانغال العقيقة هنا يوتا ان فيكو ويته كون إند بوبو فمبودو نادن نبو ويته دي إند بوبو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي وند النبي صلى الله عليه وسلم أقا وهيرسي دمل وادي إند بوبو عن الحسن في الحسن والحسين الحسين كبشا غوتو كلا ساكاري روى أبو داود صحيح ابن خزيمة وابن الجارود عبد الحق لكن أسكوني ترجع جيتني أبو هاتم إرسال ورقل حديث إرسال وأخرج ابن حبان أنه يلتني من حديث أنس نمر دي حديث أنس نها وصفة أو حديث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم ويمري بأن يؤقى nde ɓe waɗata inde bobo nde ɓe hirsata dammil inde bobo anil gulami fi pay kungurun shatani dammi ɗiɗi mo kaafi atani yonayɗi ɗiɗi ɗi mana dariɗi ɗiɗi ha legoyi hawruɗi ɗiɗi legoyi haɗana boboti hoy wanil jariyati o yamiriɓe nde ɓe hirsanta jiwon ka denna bo shatan dammil haray mo jibinanama bobo gorko musidɓe julɓe selen o gurdan si moyen no woodi ko dammi ɗiɗi o hani hirsude o senɗa konde musidal makko ngal e kawtal makko ngal e futuɓe makko ɓe dammi ɗiɗi fi gorko dammil gotil fi debbo ekkitoɗen gollitirgol o sunna en ɗen yahude joni tekkine aada tawa sunna on timmali a yiyay goɗɗo no jibinane ɗo bobo gorko ko sunna ɗiɗi o duwa hirsude si moyen no woodi o yaha o sooda dammil gotil o yaha o sooda zi e pila e ko nanditata e ɗum e ndiyan kooya ha o ɗuɗɗina tawa o dolnike aada on tawa noon sunna ɗaɓɓa ɗon tigi wawal timminde ɗuytiten ka zi seeɗa ka ñiiri seeɗa min naali watta en defu ɗuytita ɗon seeɗa timmina sunna o siko gorko na dammi ɗiɗi siko debbo wona dammil gotil rawa Tirmidhi wa sahahu akhrajahu ahmadu wal arba'atu an ummi karzil al ka'biyya nahwa sifahu wa an samurata jattama samura radiyallahu ta'ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala be maki kullu ghulamin kala bobo murtahanun ko tigindiro yakun alegoy ko tongiro yakun ko darniro yakun bi agigati sabu inde bobo makkun ko kun waɗante kun ka kun jibina tudbahu bimana dammil hirsetengel ngel anhu fi makko yawma sabihi ñalande jeeɗi ɗaɓere nden o fembe o jonne inde makko nden wa yuhlagu o fembe inde leeɓi makko ɗin wa yusamma o inne inde makko nden feññina fonana hari o innanoma kono feññingol fonana rawa ahmadu al arbatu o sahu Tirmidhi ko imam Tirmidhi woni ko yaltini hadise on ko filli hadise on ko andingol en kala jibinanaɗo bobo no mari dammil mari moyen sodugol dammil hirsa dammil ngel inna bobo makko on o salike ɗum awa aray ñande dargal durwa baba yagal ala hakkunde makko e ɓiɗɗo makko on ha tuma o yoɓi dammil ngel ton ñoke ko ngel hirseteno ko ñande balɗe jeeɗiɗi waɗi en tant que o yoɓali ngel ton o jonnitingel paykunkun haray haqqe baba yagal ngal ala hakkunde maɓɓe ɗum ko goho ɗimmen ngel e andingol en ɓe inni e yawma saabi ko ñalande jeeɗi ɗaɓere nden si jibinama e tenen koye dimanche inde bobo duwa hawrude par ce que ko balɗe jeeɗiɗi musidɓe julɓe kono tun kadi ɗon kadi accen yeddodiral liɓen yeddodiral ngal few hellaka imam Malik hiɓe jaɓi ko balɗe jeeɗiɗi hellaka imam Ahmad to hiɓe jaɓi ko balɗe jeeɗiɗi kaka kontugol ɓe lurri imam Malik kamɓe madabu maɓɓe ɓe inni ñalande bobo jibinande wo nden ñande ɓe kontata par ce que lereji goo perdi ne laaɗole maki ko balɗe jeeɗiɗi jon noon ɗin lereji ɗuytiɗi ɗon sa konti joni aray woni balɗe jeego ɓenni kamɓe ɓe fawde no ɓuuri ɓe ronkude timminde ko nelaɗo maki kon ɓiya madabuji hedditiɗi ɓenni kamɓe ñalande jibinande nden ɓe konta hay ko lereji heddi woɓe konta e nden ñalande ko nden ɓe fuɗɗirta o andi ɗo ɓe fof maɓɓe ɓe jaɓi ko balɗe jeɗɗi ɓe on fembirde kala fiɓuɗo ko balɗe jeetati ono fembirde o mara dalil wona Malik o ñentini wona Shafi'i wona Ahmad ko balɗe jeeɗiɗi ɓeɗo fof fembiri ko woni balɗe jeeɗiɗi maɓɓe ɗen ɓeeɗa ɗum ka yontere hawritata ɓaɓe kontata ñande bobo jibinande ɓeeɗa ka balɗe jeeɗiɗi hawrata par ce que ɓe continue lande haray ko ɗum woni ko fameten sele lurre ɗe musidɓe julɓe rawa ahmadu al arba'atu wa sahahu ko sellini hadise on